Ni step ka Saint Jaintia Student Movement JSM, depan man ko iya ki haprang ka office, Jaintia Hills Autonomous District Council, hepor wapen man ya kedor bar liur, hajrong iwambin ka council uklam hajrong ka entry tax kit ka asam hakan duli. Ke JSM de lenger dadawa ko nakibor sorkar wa ka council, wo chim kia hajrong iwan bu ya kini ka tax kit ka asam hapo uput ka chinong kanduli. Ni liang help Miss Long wa manus ketrich nong kanduli da ongu wa ibu ya kini ka tax kit da man I hapo ka chnong mekalia we ni liang yongki da ya chem kile wa ka KSA tang wa ka sorkar emu chim kia ko hajrong ini. Wa Wilson siang chai wa manu education secretary ke JSM central body da ongu wala da ki bor sorkar wa ki bor JHADC ye ki wa kendria ya kini ka entry tax kit ka karbi anglong autonomous council ha kanduli da uptengi wa pen man ye ki. Mardor, Kendia Mardor, Kendia Mardor, Kendia Mardor, MCJ Kimsi, 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 Sunday kasi dapat di rekip iwa kerja agensi dan MX session. Dekat TI nak yang sen kam gadak akan sedang. Open juri, open drum juri yang ketiga MDC atau agensi TI dah mi ini kasi. Yang dah wai ke hok, yang dah hok dapat kita kinong kinong ini ki hok mikalia iku kap tam kanduli. Kanu mat ke jeng ekstom. Dah yui wa ketiga nomi kemat yang ni. MDC iku ini district council dah himkia hidup kata-kata. Kap TI ini tak jeng sedang ya KI lada ki gibor wahalor kum emu pen kendia ye tag actory tag gate wada bu da KAC Asam kamte I sedang I daduk mesti chong nak agak kelan mengor ini menkat wa ini ki MDC nak mat ki buji ki kendia mado dek tag gate wa ha kanduli em hap apu pur sam yang ga dalam kalian Adin wa dep iwo Emporia sorkar Depi Pak Jingto kali kau berang dep Pak elek Jingto Chow Deputy Commissioner yang West Jaintia Hills District bat yau CM yang ke JHDC te hakali kau trik yang ketuga Jingto I dimension di wa kenal chi itu wa weng lene kenria yang ketuga tax gate wa em hapo uput sam yang ke halia odang ha mai ta hapo chnong yang kan dulu te ini kalian yang I debuk kuari le wa hapo chipausi wa kenria ya kata tax entry tax gate yang ga KAC WM kita buat cunong kaduli. Henry kepor to ukut komentu, Henry wayui wa kini MDC yang ga JCDC to kilun sudah kunjuk kelam ya kayap ke yang keriu ke cak bro ya kendau ciap. Ne kepor yui cak tembor. Kendau ciap ne cak tembor cak bro yang I. Wa kini CM dan kini MDC 2M hari ni pok JCC unjuk kelam gi jing yang 4 ba I snau pawi jing pendrem ya kini ki MDC menu lene unut ki uman kamaman kita ki MDC yang kita ke KAC go chlur ki wonot ugen ye khandau chiap te I le snau pendrem ni snau do mesin ni wa kini ki MDC yang I umnut ki kelam umnut ki windap senrang uman kamaman kita ki MDC yang kita ki karbi I ne kalian yang I katwa umpuyi gi uye kelam ya kani ka entry tax gate do em po sam yang ke megalia I ne kalian yang I ke jingi ki le daw em go I percaya kelam percaya yang museum yang ke JHDC percaya kelam ya kani ki MDC woro QM hapo yang kani ke JC ladam kelam gi ke jingi ki percaya ki dauman go wojur laini chikmat Nasional Kublai Jepang bat Kublai ga JSM wana dok ngadi jingi ki wa ga KACC yang Asam wa da bo wa ya ga entry tax kit ha area chang I kadli kau hap ko sa ga mekaria kam te pen fa we I kam ga kam kinong sang chnong yang ga kadli pusna sitam adok wa da dok I wa da sibun kinong sang chnong bat kinong rep wa hap cita da bon I da bon wa da dok rep na dok wa bo ba ya ga ni ga entry tax kit ka kam te ngau Kublai ya ga CSM wana do oslang gani jingi ki
ka emlango chiruk i bat haduk weto negasi la Maka sorkar Asam hi debuk kada tax gate wadang hap hapu area yang kecenang kanduli. Komut kodang hap hapu area yang kami kalia. Da ina kaliang gesen. Da percang untuk gilat gilutui nang gini gibenai wada dep dalai cem wa KSA usol ya gani problem. Wanra biang ya kepis. Ada ni te kaliang ke JSM la da percang wiar sekanduli. Da to gilat giluti wo ya cem wa gi ta gi nong chong chnong hawa. Kamno wanra biang ya kepis kamu jo. Dan naik down naik ke sini. Ina kaliang ke JSM. Kat kamu dia biar gini kubor wada dep debuk de deadline. Dan naik tok ke sini. Wada kut ke deadline yang ini naik down. Ina kaliang ke JSM demi ija kemat. Dah sedang ulane depan benai ya kejing ya ki. Wah lada ke sorkar hi lane gi bor distrik. Umyegi ukarya ya ke tax gate. Ina kaliang ke JSM. Daw penjor so gijing ya ki wajib kemat. Kamtam. Hani hari lom jantia hi urok bi.